Oh
namhla sibu uthi lapho engiyakhona ngolandela amakhosi ngolandela zimanti ngolandela ababusibezo kunjani namhlanje noqhubeka nasemlandela emakadini kunjani namhlanje kwamakhosi la akuyizimanti leza kwamajaja kubona ababusibezo laba kunjani namhlanje abantwana baNkulunkulu kusho umqalo wanendlela eNazaretha akadinanga lapho uthi kwaZulu kuhamba hambe ubusisilo esokubuyisa yonke imikhosi eyavalwa amabhulu isilo umdlokombani ifike seyibusa yonke imikhosi uthi isilo esolandela lapho siyoba yiNazaretha bekwenzakalani kwakhangela amankengane eNazaretha kwasamakhosi naZulu empilweni zethu nakulomsebenzi osithume wona Kemnyama Nkosi singayiboni indlela sithi saqayekile Nkosi velukhamusa inyanga Nkosi ukhansi kubeke sihambe Kemnyama Nkosi singawazi lo mnyama utsho udlule ube Nkosi ukhamusa ilanga Nkosi sikhule sihambe Nkosi impilo zethu umsebenzi osithume wona Silethe Nkosi imvula kuphela amakhinga sibone siyaphela la sibone Nkosi ugobhozo lwandle uthingo lenkosazana masenulisiwe lenkosazana sesiyazi ukuthi imvula ziyadlula yazi leso isimangaliso uthi umvangelu udumisa semshumali usophongo lemzini wakho engcwele ekhaya lethu bethenga inkomo zempepho eFreyhead eBhunini uthi befuna inkalo ezilishumi befike eBhunini bathola inkalo ezisishiyagalombili lithi iBhunu hambani ngosale ngimfunele ezimbili mase kuya lezo izilanda lezi inkomo zempepho iBhunu litholanga inkalo embili lithola inkomo ezimbili lithi iBhunu ngithola lezi inkomo ezinhle ngilandodokotela bazoyihlola ukuthi ayikho lemithi kuzo Sithela sefike ekhaya lethu beyifanga phakathi emzini wakho ingcwele eyodwa lezi inkomazi isuka yaqonda ehlalo sakho nyaZulu ishela masiqondene ehlalo yasipha umsikhandi khwisha ubusubuze naZulu ukuthi ubani othenge lezi inkomo bathi mshwana udumisa usubuza Nkosi ukuthi ibize malini bayisimelele inkomo kosamakhosi ngoba wathi umwehle entabeni inhlakazi ngomoya ingcwele wehla swazi ulilweni wanelehlahla usubuza Nkosi thema malini uthi nyaZulu khuluma ngento izolo ekhaya lethu ophongolo ithi inkomo uNkosi nyaZulu shamba nqaba ubomnikelo kodwa mina into engiphethayo ngilinkonyane sina kodwa bafike odokotela bathi ayikho imithi bese simangaliswele msinga sozimsezo lendabathu oyiphele ithuba elihlangana naZulu lapha entosweni emtshezi kunomuzi wakho siyakhona Nkosi umsebenzi osithume wona kunephoyisa igada lapha ya nyaZulu Nkosi amakhosi lili kuney'hlahla eziluthuza khelene
ekuseni lasembopha ucingo lomnyeke lesihlahla nakulesana wakhuluma ukuthi wangena phakathi ucingo lwathi uthema ufike entozweni sezihlahla kuwe lathi shembe sengifile sinocingo uthi ufika nomvelo womthuma ukuthi abanobheki siyakhuluma ihlahla bataka baNkulunkulu siphatha uNkulunkulu njalo namhlanjena ithi eManazaretha yabona lo uNkulunkulu esimlandelayo uthi noma ungahlakanipha uphuma gathini emithi njengenkawu kodwa ushiya umqeli kodwa emhlanje uzobanjwa nawe Manazaretha ayingcwele njengoba silapha Nkosi kulena abashakho kosamakhosi yingakho sineke siye ukuziyamazi leluzo unyazo liholayo siyosho Nkosi sihamba nonyazi noma ethuka noma esalendleleni siyosho Nkosi sihamba nonyazi sisho Nkosi ukuthi ahlela sibekwe khona ushilo Nkosi amakhosi esineke sikwenze Nkosi ukukela izihlalo sayalwa ulisingayishintshi Nkosi amakhosi yazulezulu welizwe inkosi yesizwe yayikhawe ibizundunankulu wayo ithi inkosi yesizwe mntwana kaNkulunkulu wena ndunankulu wangoda awazi ungcomo uqhawe bami sengingqobe zonke izizwe nezizima ngingqobile bangena abantu bashintshana la bazongcomo ukuthi ngikhawe kodwa ngokwazi ungcomo undunankulu wami uthi ndunankulu hayi ngiyabona Nkosi yakoba impela uyesisodwa isizwe esikhulu futhi esiyingozi ongasinqobi yasunguyame ehlalisa inkosi ibuze amangenyawo yathi isimo sesizwe ngoba mina ngishinga ngidlule lutho uthi ndunankulu isizwe siyingozi Nkosi yesizwe inhliziyo yakho isizwe esiyingozi mungasinqobanga inhliziyo yakho uthi ndunankulu kwazolezi iziphi osuqeda abantu kuzo ukuba waqala wanqobela isizwe sinhliziyo yakho lasizibekhola kwazolezi iziphi Manazaretha ingcwele khona izizwe nawo ndesizwe okumele usinqobe mungasinqobile siyobona ukuthi khona isizwe angasinqobi ngoba zonke kuyo uMnazaretha masikobile lesizwe awuba nayo inzondo awuba namanga uyothanda wonke umuntu akekho umuntu ojabuka umuntu ufanele ungabi Nazaretha mandilandele unyazi njengoba silapho samakhosi usiphi inhlanhla labantwana kodwa sabe phambi kwabo ngiyayiqale ngoba abantu abangekho nabasho bona bakhuluma kakhulu nabasho akazi bayazelapha bona bakhuluma kakhulu kodwa kumjabulisayo ukhulile umsebenzi wentsha sitshela ukuthi leli bandla awuphuzi utshwala ushembe wasikhuze etshwala ingawenzi umonakalo wenza abantwana namhlanje utshwala wasingaphuzi ngoba yibona khona umonakalo ozowenza esizweni sibetshela abantwana ukuthi abafunde baqede bese bayaganga bethola abantwana indaba kaMajona kaMaqomana ngeke basize ngoba bakhipha esikoleni wonke umuntu esikoleni njengoba uzovula igoli inhlangano phakathi uzokudedela umzali ozohlala nengane lapho emhlangano ingayi esikoleni uzobe yoya umlandeli zikasheme abazongeza esikoleni ngoba leli manje siyabahalalisela asebefunde baqeda bagogoda bathola iziqu ngoba laba banqobile bafana nesosha elelengceleni nesibhamu maliqhamuka ithuba lomsebenzi akuhlala kunjeni eSafrika lovuleka ngolunye usuku nakho nje bakhona abantu abamusebenza batana baNkulunkulu babuza ukukhuluma imisebenzi ayikho kodwa fundani ngane zonyazi isosha liye engceleni impilo bikhona noma ingekho lingasiphethe isibhamu mona sifike diploma noma degree yothi maliqhamuka ithuba uphoseke phakathi manje sifisa abantu kosamakhosi abakhuluma indaba zesonto bengayikhulumi zekusasa labo into sishoyo abantu abasha kuhle khona ukholo kodwa into enkulu ebhekela abantu abasha uzophila ngani sasa ukuphila ngesonto lodwa ishwala ukuthi mawusencane
nonyaka odlulayo ube yiblocks ube isithini esakha ikusasa lakho. Manje lento ukuthi siswe ngezingane sizohlala emhlanganweni ngesikhathi sokungabe sesikoleni akulona izwi kaShembe lelo. Phela ngithi uNkulunkulu sibekile sifune nabantu abasha. Lena abantu basamakhosi ikhulile namhlanje na ngisho sebabayo ubagcotshwa ngisho amakhosi ngisho abagcotshwa bayaseyikhulile kosamakhosi bakhumbula abazali ngendlela abanikela ngayo zigibela lezi zingane uyabuhlungu mawungazi ukuthi ngenabasho sibize sizofika manje inkinga biza thina sizokhuluma thina ofanele siqhubekele ngeza bizomfundisa uDlomo thina eGoli ubaba uDlomo unimbuza afuna ashiye right Shambuzi right na ngoba abantwana bakaNkulunkulu sifuna inhlonipho kubantwana kuze lakhele ikusasa abantwana bakaNkulunkulu njengoba silapha Nazareth eNcwele. Ngiyacela Hlalisuthi inabasha sikhona October noJuly ukusebenza mini phakathi nendawo siyenzayo mini sezofuna isimthemathelo wabhekuzulu sabizwa uhlala ebuhleni uNdlovu sabizwa esimangalisweni lemsinga akukho la singafiki khona singabantu basifundisana ukunikela bonke abantu abasha abasebenzayo abanikelo ngoba umnikelo womthe uNtantala wona uShembe wokucaphuna awunikeze isitha sakho wemphile. Amen. Bafowethu ningasidumazi singasola ezulwini singasola bafowethu ezulwini mawufuna ukuya indabasho avuliwe masango woza nangakini bekhona ethempelini ungayiphoki into kaNkulunkulu mawubona ukuthi awufuni ukuyithanda thulu vala umlomo ngoba unyazi beyithanda ingobalo wayengena uShembe ethi ayibekhona Nkosi busizwe.
bangcwele benkosi leli thuba umfana wethu wakacele ngentaba zasendwele esigodini ugunjini umfundisi baba uNzama abavangelike baningi bangcwele siyabonga leli thuba esiphiwe ezulwini ekuthwale labantwana ngicela nami ukuliphatha ngomntwana nokukhuluma kwami kuba ngomntwana ngoba into enkulu la kulelibandla esema sifika safundisa yona enkulu beyinhlonipho mawugede yona inhlonipho awuqualify kuleli bandla ngenyanga sisebafanyana nesikhula ngale ngaxoxa leingwevu ke umuntu osenenwele ezimhlophe uthi lo baba mfana wami abezixoxelela indaba ngokusemncane kakhulu ngenyanga ngabe ngathi ngilusile sibabili ngase ngibizwa u-anti ngizodlula le ndaba kodwa ngifuna epulpiti la ngiyakho ake uNkulunkulu lo wamenza uthi baba sasilusile sibabili uthi ngase ngibizwa u-anti engithume esitolo washiya lo munye egadi imfuyo ngahamba ngaye esitolo ngithena ngibuya nempahla bengithume yona ngabuya impahla eyinkomo sezonile ngathi mangingena khipha impahla le ngiyithunyiwe ubaba wanomuzi umphelela walo-anti wayivala isikapa wayengithela ngathi ngithi hayi mina bengithunyiwe bengingasekho kuweni wangithela bekunjalo kuqala belingekho isoka belithi bangabe liyobheka umuntu walo lifaka isudu liquphile kodwa abantu oyinkomo zilumbile bekufanele nesudu yalo longena ensimini liyikhiphe ajawazi angayikhiphe leyobona wabona usawule uthi angishaya baba uthi ngathola intuba yokuphuma ngithema ngiphuma ngahlangana nejezeleni ngiphambekile ngicasule ukuthi ngishayela ubala ngoba bengithunyiwe uthi ngaphendukana lelitshe uthi ngathi ngamshaya ngalo uthi ngageja uthi ngashawudo ngalento ngashayela zilaba nesibasi uthi kwadlula nje lokho kwangabana inkinga kwadlula nje ngawo umfana ingane yakhona ngakhula nami ngaganwa nami ngathola abantwana ngakhumuza konke lengwevu ithi la indaba ngama-18 sengithola leli bandla lamaNazaretha uthi afika kanjani ngizoxoxa uthi kodwa sengithola leli bandla ngithema ngithola leli bandla ngalithanda uthi ngangena uthi ngafika ngakhetha inkosi ngaqeda ukukhetha inkosi ngabhabhadiswa uthi ngosuku nje engathi ngibuya ngalo ngathi mangilala emzini ngamabe ngase ngiwaphile uthi phakathi nobusuku mangilele ngiyaboniswa uthi ngibona lo baba leliphepha liyaqhamuka liza kimi lithi sawubona mzukulu uthi ngavuma lathi ngabona leli bandla likhethile ukhethe ibandla langempela elilayo emhlabeni nasezulwini lapho lithi kodwa noma ungakholwa kangakanani ma ungakalivali lengozi wangishaya yona ngeke ulibone izulu lasheka wayeshaya udonga ninzwelathi wayeshaya udonga wengashayanga yena ngqo kodwa ezulwini waqhamuka enengozi ngenta kwethi ivuza igazi angazi-ke phakathi nesonto bonke abantu bazwile nasemaphepheni emarediyweni kuthiwa ngomzulu osakazisa nikwazi ukhulu ngempala sikhula thina kuze ama-2000 besazi ukuthi izwe lizobhubha ngo-2000 sitshela lokho lizobhubha salindela ukuthi thina kuzochitheka amanzi amaningi asibulale noma kushe umlilo noma sivele siwe sonke sife kwangenzeka njalo kanti khazi uhlobo labantu ozozala ozoshaya abazali babo ngicela ukuyela phansi uliphithi ngihlale phansi 2020 i-lockdown idalubi kulambe kwasani akuphumeli ngisho uhambe uthi uyendiyela ufuna ukuyokilila ukuzala ingadi ikunika ingane
abangcwele basenkonzweni kubonakala ngejabule khaphi iqhamuka kunamuza kusebenza umuntu khona nje bayiphilela nje ngoba kuyathuthuka kanjani uyaphila nje noma ungasebenzi kodwa kanjani kodwa uyaphila akusebenzi umuntu walomuzi iqhamuka ngejabule imisimenta ngomuzi uyayaluza ukubana khona egcekeni bese asuka lo mfana ayibheda mkhaphi mina ngomuzi base kwathi windi kanti inkosi bayikhombe ngaphesheya nomsinga lena bayibona amantulu umbona isidikadika somlunzi salibunzi basinda sehlula yayimkhweba weza lo mfana uthama esondela eduze yayisikhipha isigqoko yasiphatha ngesandla yathi sawubona mfana owangidi isanithi-ke hawu wenzani la uthi umfana nje uyaluza nje yini awusebenzini athi cha ngisebenzi pho niphila ngani kusho nayi indaba enkulu epulpiti okubi nokubuhlungu kakhulu manje sasa sengikushambayo sasa lokusa ithi nendaba enkulu mayimbuza ithi niphila ngani uthi nomfana shambe yabona umakekho weshiyama wabenamazambane ayisihlanu usho njalo ayisihlanu mehamba uma walensizwa uthi buyosala uphela amabili ushiya amathathu ngoba kusazi kusasa kuzokwenzakalani Manazaretha sakhe ukusona ngobasazi ukukhipha endaweni nje wesehla phansi wathatha i-umbrella ungayikude ngikhuluma naye indaba enkulu epulpiti uyasuka uya ngemuva ilevele ijabule khepha nosayini wasesuka uthi kwi usayini khona yonke inhlobo yegrosa yayisithethisa umfana wethisa umfana ethisa umfana wethisa umfana ethisa umfana wethisa umfana ethisa umfana wethisa umfana yayisiba indundume endini kanti Manazaretha nazi ingane ziyadlala emaceleni sayisuka ngamajubane ziye emakhaya wekhokho wemayo webaba nangu lo mkhulu lapha efotweni ngimbone lapha ngithi upakile ngedabukhepe wagijima lowa ubheka ishumi ilowa wabheka phela uma ubona ushembe awuvele uvathazele uyubheka ukuthi ngizoguqa ngani makafika gogo akukho moto akukho lutho kwase kuqhamuka imoto yabo umzobo ukholela emuva kuneshow yaqhamuka idabule capital idabule linye fanele izimoto ziphambane noma kume yodwa kudlula yodwa mabefika uthi lo mfana umzobo futhi idrosi indunduma uthi lo mfana ikhona imoto ehlangene nayo uthi cha ayikho ayikho wangena umzobo wayibheka igrosa bayafika lezalukwazi izobheka ayisekho imoto kodwa bathi babengena endini igrosa indunduma izoshiwa unyazi kubantu abangathathi intweni nabo bavangeli bakithi abahamba bayoyibheka bayibona ayi inkosi kusebenzisa lohle lapho Thixo mhlawumbe ikhona intatheli funa sikulungise lokho akuyena ubuholi lo lapha uThixo uNkulunkulu webandla labaNazaretha into
namasekela imbamba abaholi baba namasekela lo hlala phakanasekela njengoba silapha sizela izwi lakhe sibuthwa izwi lakhe alikho elinizwe lisibuthile lasiletha lapha kulomuzi uma oPetro noJohani beyodoba olwandle behamba beyofuna inhlanzi bengayitholi uma behlala kuze kusolwandle inhlanzi abayitholi useyabafuna uJesu ukuthi bashone ngakuphi kwathiwa bayodoba olwandle baseqhamuka iwundlu likaMariya bafuna lafika baqoqa indobo sebefuna ukugoduka sebeze balamba bengakaze bathola ngisho eyodwa inhlanzi bathi sesihamba la sekuqhamuka iwundlu likaMariya lathi nenzani lapha bathi siyadoba bathi hawu phoziphi inhlanzi bathi hayilalela Jesu solo sifika izolo lapha sitholanga lutho sesihamba bathi fakani lapha kusho uJesu uthi fakani indobo lapha nifaka amanethi bathi lalela weJesu lokhu solo sikwenze kusukela izolo akho lutho wayesekhumbula uPetro wakhumbula izwi elikhulumayo ukuthi elikabani wathi kodwa ngoba kusho yena asifake izwi lisibuthe lapha linye lonyasi izwi silalela lapha linye lonyasi noma ethuma umuntu emphathisa izwi lakhe uyafika mayefika kithi lapha uyalakhela likhongeke ngoba uphethe izwi kaNkulunkulu mayimthumeza kithi umuntu ophethe izwi kaNkulunkulu ufika lapha kithi alakhele athi ngicela ukukhuluma kumaNazaretha ngithunyiwe inkosi yamaNazaretha uyalakhela bese alikhongela athi lithi izwi lenkosi izwe lisibuthe laphi lelo uthi fakana amanethi lapha nifake indobo lapha bathi solo kusuku izolo lokho sikwenzile kodwa ngoba kusho yena asikwenze base bekwenza lithi iBhayibheli bathi bebeyikhipha indobo bekhipha amanethi basegcwele inhlanzi sekuyinto ongasayazi ngoba kusho izwe silapha elisifuthile linye elonyasi kwake kwenzeka ngelinye ilanga ibandla lamaNazaretha uMpombele lihola kukuhle uthe makukuhle inkosi ilanga lamalanga lisesikoleni laseliba nomngane laba nomngane walo ephila naye lithe nomngane wale mebehleli kukuhle inkosi kodwa ilanga lamalanga laselimfundisa into yodwa lomngane lamfundisa umthandazo ukuthi mina ngoba ngizalwa inkosi yamaNazaretha into asifundisela ubaba ukuthi ngaleli hora nangalesi sikhathi kuyathandaza wagcina lo mngane wakhe eseyiphila nayo lento ephilwa inkosi la yokuthandaza kwasekushaya isikhathi sika-1935 May 2 yahlukana inkosi nomngane wakhe yawuThixo wamaNazaretha yawuThixo wethu wasala umngane wasala ephila impilo yakhe kodwa engakhohliwe ukuthi lo hlelo esihlabeni umfundiseni mashaya lezo ikhathi akwenze konke amfundisile uthehlele ekhaya kuhle wathola ibona imoto nansi imoto izongena egcekeni uthe bathi siyavula isicabha kwehla inkosi hawu mngane wami uyaphila yebo ngiyaphila kodwa wena useyona mngane wami wena inkosi yamaNazaretha usunkulunkulu ngakho umngane bethu sakugcina esikoleni wena sengiyakusaba sengiyahlonipha usuthixo yasihambe inkosi ngelinye ilanga futhi uyafika ukukhuluma kwabafana wayesethi lo mngane hayi angicela umndeni wami sishintshe le nxiwa ngoba inkosi yazi leli nxiwa asishintshe leli nxiwa asiphume kulo base bavumelane ekhaya ukuthi ukuze inkosi ngeke isafika la ngoba izosiphatha nabantu base beshintshe inxiwa bahamba kodwa kayekile ukuthandaza wafika enxiweni elisha wawakha umuzi uthama wakhile umuzi kukuhle waqhubeka wathandaza wahlala waze wanethemba ukuthi sengihleli kahle la ngoba inkosi ayingazi ngihleli kuphi kuhle kuhleliwe uthe uyayibona imoto angayazi angayijwayele yayipaka egcekeni kwavula isicabha yayehla inkosi inkosi yini eyenza ukuthi ungifunela lapho uthwala kanjani ukuthi ngihleli lapha akusiyo uNkulunkulu yini inkosi eyenza ukuthi wazi ukuthi ngihleli lapha
kanjalo. Sisececeni Nazareth. Uthi noThixo lapha Matilo wenama uzana uyathokoza umoya wami. Kodwa Matilo wanabu wabanaza awabize makhoza umoya wakhe. Akawabizi noma nini. Isizathu sokwenza ukuthi abize Matilo wenama ingoba thokoza umoya wakhe. Yinini lapho thina siyibandla esizokwenza ukuthi abize Matilo wenama simthokozisa nini? Ngoba Matilo wenama uthi wabiza ngoba thokoza umoya wakhe. Izwe lisibizile lonyasi. Ngithe umuntu noma ethunyuzwe lonyasi uyalikhongela lakhe. Ingoma mayizodudwa ngapha ngakithi khona ingoma esinami nangofana semapondweni. Khona ingoma ethi mayizosinwa ngapha ngakithi dudwe ubholoke khona ingoma. Kukhethwa nabantu abazosina lelo kete abazosina ingoma nayi nombani. Kodwa khona ingozi ekhona yokuthi abantu abangafuni ukubholoha, abantu abangafuni ukuthi bahambe bayaduda ingoma ubabona kuqala sebethenga imvunulo ezosinwa ngayo ececeni. Kodwa bafuna ukubholoha. Namhlanje bonke abantu bayasina bathenga imvunulo bayavunula kodwa bakaze babholohe. Nkosi busisizwe. Albe kuwe udumo lwakho Zulu ingakhulumi ngomunye ikhuluma ngalosiphambi kwakhe ibonge inkosi ukuthi udumo nakho konke kufanele sikuthathe siqondise ngoyazi lwezulu labonga uNkulunkulu sikhonze izinto zenkosi omiyo phambi kwenu umntwana wakho shombo igcwele nyazi lwezulu umhlengi wakangubane lapha ezweni lakithi eMkhomazi emzini wakho Nkosi osendaweni yakithi eZibisini eMgwina libowe igama lenkosi ngizalwa ke intombi yaseZibisini kulelo lizwe kabonga uNkulunkulu kodwa ngokuhlala ngilapha eMbumbulu ithempele ngiguqa uNkulunkulu kusehlala iTemple eManzimtoti amen Simuthiwe le indaba enkulu bakhonza bakhe Nkosi yokuzobabaza indaba yonyazi batho bamasixoxelo baba ebebekhona lapha emzini kwaseMgwini obaba uMshumayeli uMadlala nomvangeli noma uMshumayeli uKhumalo bakhuluma indaba yokufika baba bamkhulu efika kuleli lizwe laseMkhomazi ukuthi wathi mayisekade ekhiphi iboshwa ejele laseMhlali wayeseyoyibhabhadisa lapha eyoyibhabhadisa khona ukuthi wayibhabhadisa zonke iboshwa zazikhona kodwa kuthese kuseyembili ekwakukhasana wakasipisi noPhithi Ndwandwe besondela nakubo bazobhabhadiswa njengabanye ababhabhadiswayo ithonani inkosi enkulu yasephambili babamkhulu ithi hayi manani mina lapho alizobhabhadiswa lapha namhlanje nalabo ababhabhadiswayo uthi nina ngokubhabhadisa ezweni lakini eMkhomazi wayetshela ubani ukuthi bangamaseMkhomazi bayingavele ezulwini nawe ngempela babuye emakhaya abadlala lusho usunesikhathi ezofika ngalo kodwa wezwana ngenye udumo lenhlobo ley'gubhu umuntu omuhle wasezulwini wathi mayefika lapho ezawubabhabhadisa uthe mayesefika endaweni lapho kunezimba khona wayesekhomba ngaphesheya kwezimba esekhomba manje ayekhona lapha ubuza labo abantu ababhabhadiswa uthi nina wabona laba bantu ekhomba manje
bathi laba ayiceke inkosi amatshe lawo ngasibona abantu izithi inkosi yamaNazaretha ithi kambe nina nibuka ngamehlo asemhlabeni ithi akusiwona amatshe lawa kodwa amaNazaretha ayokuvela kuleli izwe laseMkhomazi kaNkulunkulu sabe zikaleso siprofethi ngoba nakho sikhona namhlanje sivele ezweni laseMkhomazi singamaNazaretha ngezwi lenkosi yasePhakameni manje phakathi intosi sengihlala phansi ukhona obabesikele kubo babumshumayeli uthabethe lo mshumayeli umdletshe uhamba ivangeli ngena umuzi nomuzi ukhulekwa ifundi incwadi efundwayo ezinjalo lapha mbiziwa ngezandla libalanga ngiyabuza ngibizelweni na manje ngena komunye umuzi manje intosi ebhekulwande sifika kulo muzi sibiziwe abakhona kulebandla bathi lapha endlini kunesimo sokuthi noma ngabe bandla kangakanani kodwa lapha endlini inkolo iyashisa ujuluka ngisho ungena nathi sathi masingena phakathi kwalomuzi wabona ukuthi monke lapha phakathi endlini bayajuluka akwaziyo ukuthi yini into eshisa abantu lapha endlini kwathi maqala sekuthandazwa kwathandazwa kwase kuvulwa ukuthi ababike bebikela uNkulunkulu base bebika kwase kuqala sekhulunywa uphisa lapha lokuhamba ushiyela indaba kaShelbe kanti uzophila abantu asiprofethi angeke siyihlole inkinga ukuthi ngakuphi kwakhulunywa indaba kaShelbe endini kwakhulunywa ngendoda eyashiswayo eyathi mayisishisiwe kwase kuthola lapha emndenini abaphilayo badiwa zimpethu bephila kwase kutholakala ukuthi hayi impethu ley'ntuthane zikhala isidumbu sikayise wabo ongazange angcwatshwe njengoba uShembezi isivumelwano lwempethu ley'ntuthane ukuthi wonke umuntu odlule emhlabeni kufanele adiwe lezi zinto oshiswa akaziwa ukuthi uyakuphi kuthiwa lezi impethu zidla abantu bephila ingoba zimdanga lokho akufanele imuhle kuthiwa masethile leyo ndaba yayisisukuma indoda emsamo yayisithi hayi engathi sendishaye khona impela lapha endlini njengoba sisha nje sihleli nomlotha lapha kwivasi wardrobe wedroge lapha ekhaya yashiswayo isholo yena ukuthi mayisihambile ayizokwathi izoshiswa kwase kucaca ukuthi indaba ingaphezu kwethu kufanele siziwe phakathi kwalomuzi ngoba kukhona lapha abantu esibakhomba khona ngaphandle kwasonyazini lezwi lakaNkulunkulu kuthiwa bafikiwe lapha kwambuma phambi kwenkosi yamakhosi yayisikhulumizwe elilodwa ayifunanga amafutha namanzi yathi hayi lalelani ekhona umshumela ekhona phakathi kwethu umshumela unkomo wasekhula njalo emantashini emanzi intoti kwathiwa hayi yeni khona kulo muzi uthathe imbuzi uthi le mbuzi izothi mayisithathiwe besiyabulawa mayisibulewe le mbuzi nizoyihlinza lapha phakathi uthi bese nithatha lowo mlotho omshisayo olapha wivati niwuthele lapha phakathi kwale mbuzi uthi bese nithatha ukalika uthi le mbuzi niyigombe ngokalika uthi akumbiwe uthi ongcwaba uzoma phezu kwekhanda layo athi ubeke indlela kubona wonke lomhlaba uthi afuthi manje ongcwaba welibanda sasinabo ngiyambona nje uNjabulo Ndlanzi sasinaye samqamba etsimbini sathi uqhawe ngokwethanda kakhulu ukuhlabelela eshangesifuna ihlule esibomvu lesi sasinguqe phambi kwesitezi sababa ukufuna nkosazana ezansi wasehlabelelo uNjabulo Ndlanzi ihlabelelo mina ngimntwana sasehlabelela abantwana benkosi wahlabelela kakhulu uNjabulo kwangathi sivuka umoya sabona nani windinyakaza kanti nyakaza iphethile isonze ezulwini sesasiyulu lasumuza kwasinda saqeda sawushaya umthandazo wethu wasensimbini othi uJehova inkosi yethu igama lakhe lababazeka emhlabeni wonke sathi sesiqeda wasekusisa umama wakhela ngaphandle lento owayesigade nama ngakade yona amashisha ngena kwathi sekusisa sibheke siseqeda savulela isapho esifomvu basaziye abadala isapho sesihlezi saphulunya ngezulu waphuma isasezulwini sesishaya isimali sabo ngemuva kulandela amakhosazana saza ngaphakathi aphethe indiza enyameni indiza enyameni zinobhanana phakathi zinamaorenji wasenza kuthina wathi ninganywi ningajahi wathi siweza ngabanye wathi sinikeza iyalo edileni wathi ngabe ngikwenzayo kunina ngitshala uthando lokuthanda uShembezi izweni zenu umhlaba wempilo wommeli uzamshumela ngaphandle
ngo-2011 sibuhlungu nabegcekeni iy'nhliziyo zibuhlungu ubaba wethu simthandayo kwakuthi ungakosazana ligcina ngelungu lapha eThekwini kwakunesine ubaba bezotshala ngesonto kwenza uvuka nathi la uma kwenza uvuka nathi siphuma kwaqhamuka uMvamlibane waba lapha esangweni wathi ngicela inhleliso 20 ingene ngaphakathi nami ngaba isibaleli senhleliso 20 mase ngena ngaphakathi saguqa amakhotela ngakabi khona lawa akhona ngaphakathi sathi simuvekele kwesibaya savuleka isamba sekhishini esihlezi lesila ngaphakathi aqhamuka uNkulunkulu wethu unyazi lezulu lifaka umnyazi lethawa umfishane wenza kithi sazotha wenza thina wathi ngiyacela bantwana benkosi nisize lapha ekhaya silekelele nihambe niyosikhandela iy'nkuni ngoba umningi umsebenzi uzokwenziwa lapha ekhaya nisendela inkuni ngapha eMthwalume ngengimusho umuzi kodwa wathi ngapha eMthwalume uNhlanga wethu kwaba umnyangweni uZulu saba nekudla lengavalekile sangena abantwana benkosi sidangele sinjalo kude eMthwalume sengilibala wathi khipha iphasela siguqe lapha wathi iphasela nothenga izinkwa ezibrown masifike eMthwalume uthenga ubanana nekhokhi hayi into yahamba ikudla kude nathi safike siyibrown emakhaya mina singcolile uma sifika lapha eMthwalume sesithengile ubanana lapho omama baseMthwalume safike umfundisi uMvubu kwesawushumayeli safika kula muzi mesifika uGathini bonke ithathele ishaye phansi azikho ihlahla samangala sithuke lapha bathi hawu bantwana sifike nazi inkuni sangena ethempeleni sizocelemba sagawula isikhona ethempeleni salayisha ekudleni yagcwala ikudla nawazi uGathini uphuma kanjani noqinile salayisha safika egcineni kwathi asingeke sadla lawo banana saphuza lekhokhi sabuya sagibela phezulu engudleni egcineni sathandaza ukuthi singabanjwa amaphoyisa uma siyokwasiza sesifika ebuhleni kushawa moya ekhophini abekho abantu asimangani uma sibona kwisikhumbuzo abantu bengekho nanyingekho nafika ngolesihlanu siyokwasiza sifike lapha sithulule zonke iy'nkuni phansi uma sesithulile iy'nkuni sahamba sabala lesiduka khona uma senza uNkulunkulu wesevulele ishlamba futhi kwesibili wabuya engasayelo abesuke eqaleni wasevuma ey'nhliziyweni zethu nasemkantsheni yesamathambo nasegazini lethu ukuthi simguqele akekho watshela omunye konke senza kanye kanye akekho umuntu osikhuza samguqela kwenza kithi sinenhliziyo sesijabula ubuhlungu wakususa enhliziyweni zethu kwenza kithi sonke samakhosi wathi phakathi inkosi imbusise wathi ngiyabonga impela inkosi nangisiza ngemuva wasilendela amatheyi angikhohlwa lamatheyi wayenezinkwa ezibrown zicoba ujamu wasingilandela namabhakede namapharishi sahlala phansi wasidlana inkosi imbusisa kwavume ey'nhliziyweni zathu sasinabo lamula masibuko sinabo hlophe wakabhekuzulu sasinabo sikhona nkosi makhosi besicela nkosi makhosi ungene nkosi enhliziyweni zethu njengoba wangena ngamasuka kamenyezelwa sakubona ukuthi uNkulunkulu sicela nkosi ungasuka enhliziyweni zethu noma kunzima kodwa siyacela nkosi ungasuka enhliziyweni zethu singabantwana abancane siyona nkosi makhosi siyabonga ithuba osinikeze lona sihlala phansi cela ungikhumbulele mkhulu wami ozalima wami umfundisi uThuli lapha ekhona umkhumbule nkosi umkhanyisele angasibali ekhaya sabazulu bakhe asiphe konke esikudingayo siyabele kwenkosi amakhosi akusebenzi muntu ucela nkosi la muzi wabawala ungafi sikhona thina siyabele kwenkosi amakhosi alikho imithendo esinayo yazezulu cela uthando nkosi nginenkinga yokuzondwa abantu kodwa-ke ukuzondwa abantu ngiyakwazi ukusukaphi ngicela ususe nkosi kumina nasemzimbeni wami izono zabazali kusukuthi niswini sivumele wewe
ngiyaxolisa kakhulu kubafowethu abasemva kwami akade belinde ukukhuluma babekasukuma mina nabanye ke baba baqala nje nongizwe ukuthi ngiyakhuluma bathi uzothini baba ngicela ungiphela amazwi abaleke kangaka ebengifisa kakhulu kazi ukwabhekisa kuthina samaNazaretha. uNkulunkulu wasebuhleni lapha ekhaya ukhulu wami akalona eNazaretha. Ngomunye unyaka kudlula umkhulu wami ngo-2007 uyawa lapha eweni, wayesedlula emhlabeni ngengozi yokuthi wawa eweni. Ukhulu wami ke useyakhala uxoxela mina njengoba ngiyiNazaretha nakalona eNazaretha. Uthi ufuna ukubona umkhulu wami akamazi ukuthi selokhu ahambe emhlabeni uzothi waphelela. Sengithi nakhulu uyathanda yini ukumbona wena umkhulu wami? Uthi ngiyathanda, ngisho mina ngizonikela ngoba ngiyasonda. Ukhulu wami kube sengixoxela ukuthi ubone umuntu ekulaleni kwakhe egqoke ingubo emnyama ende esuka endleleni. Uthi bese eqhamba nomkhulu wami ehamba naye. Umkhulu wami ngaleso sikhathi embona ukhulu bebehamba bebabili. Uthi lo ogqoke ingubo ezimnyama efake neshethi elimhlophe ummeli wakhe nalamabhuka waphethe ummeli wakhe. Kuleli bandla kuhlale kumenyeza iminikelo ethi kukhona iminikelo yabameli. Abantu bacabanga ngeminikelo yabameli becala lale ekhaya, abacabangi ngamacala abanawo. Umkhulu wami ke njengoba ewile weni usabuza lo muntu ogqoke ingubo ende. Uthi njengoba efase ngamaketha ngiyafuna ngicela ukuthi uboshelweni. Uthi njengoba ngizokuthetha uboshelweni ngizocela ukuthi uhlale lapho. Ukhulu wami wayesehlala phansi. Kusho ukuthi ukhulu wami ke babili ukhona ongalitholanga ithuba lokusina nowathola ithuba lokusina. Lo wathola ithuba lokusina akaphiwanga iy'ngane, kodwa uyena wakhulisa iy'ngane zalo ongalitholanga ithuba lokusina. Wayesethi-ke uyacela ukubona ukuthi uboshelweni umyeni wakhe. Wayesethi-ke hlala lapha kuhlalisa umkhulu wami phansi. Kwathiwa amaketha ngambophile ukhulu uzotshela ukuthi uboshelweni umkhulu wami ababengasondi. Usethi-ke kukhulu lo ngalitholanga ithuba lokuba agqagqe uthi akaphaka ukudla. Wayesephaka wakwamukela ubamkhulu ukudla ephusheni ukhulu yabona. Wayesekuthiwa akuphaka uyena ukhulu ukudla. Lo olitholile ithuba lokugqagqa wayesumkhulu wami ekhahlela ukudla ngonyawo. Wangasho ukuthi ngiyabonga. Selithi izwi into edala umkhuyeni wakho aboshwe ngalamaketanga aboshwe ngawo. Ingoba uneqala lokuthi mangabe umenzela into wayengakwazi ukuthi ngiyabonga, kodwa ivela ufaka unyawo. Bangakho baba balapha abathi mabephaka lo mkabi ukudla bengakuthandi bakudikile lokudla bahambe kanti boboshela ukudla. Umkhulu wami ke shambo ingcwele njengoba ngikhuluma ngifikile kuwena lapho ethandweni ngabika indaba. Sekuzozwa nabanye ke manje ukuthi kanti nami nginayo lento. Ngathi ukuthi baba imoto yami ilimele. Uthi mangifika baba ngalolo langa ngabo ogcina ngangiqala ke vele mina ukuthethiswa kangaka ya. Wangibona baba uthi ngijabhile. Ngibika umkhulu wami ukuthi shembo engcwele usethe umkhulu wami angizomnikelela lapha yena lo waweweni uzwe kahle indaba. Uthi umkhulu wami njengoba weweni sengikubonile uyanikela kushembe uyawenza nalomsebenzi kaShembe wenzayo. Inkinga kwanginikeleli ukuthi hlangiwe weni ngangwisa ukuthi ngangenamile ukunama lokho esiphuzwa ukuthi asiyekukona lamanzi anamisa abantu kuze kwena.
hayi Shembe ngicela ungahlelwa inkinga ngitshethi ngigqise ngipheleleke mina ngeke ngehlelwe yilutho ngoba phela ngivunule nemoto yami idlala ingoma zamaNazaretha yathi imoto unamanga kanti kufika umkhulu wami uthi angizomcelela uShembe ukuthi ucela indlela yakhe icaca ngoba wadlula emhlabeni enami sengizohlala phansi abakini laba bakini abadlula benami ngalokunami ngikushoyo wabanikelela yini njengoba unyazi lwezulu ukhuluma kangaka kuthina lithi mawuthenga utshwala uthenga ukulima into enjalo kukhuluma uShembe kukhuluma kuthina ukuthi thina mashebe uShembe izinto wathi uShembe entabeni siyaphapha saqhubeka sahlele ngelilanga uma ngabe sokuphapha phambili siyofana iNazaretha namaphakethe uNkulunkulu osehleli uyathanda sibeklini kodwa akathandi ukuthi senze izinto ngokwenzelela ezintweni zakhe uma wami sengithe ngiyavala ngale ndaba angazi ngishumayela uma wami ngikhuluma ngicela unyazi ngiyahlala phansi bafethu ungadini uma wami ngicela ngikhuluma indaba zasekhaya bafethu ezihumeza umoya wami uthi uNkulunkulu wasehleli 2018 ngifike lapha elizwe khona ngithi uNkulunkulu wasehleli ngicela ukubika uma wami angikaze ngibone lokho ahambe emhlabeni uthi baba kubeka umnikelele ngoba kuleli bandla umuntu angathengelwa kanye ithikithi wena kade wabathengela usuyekile awazi umnikelo wethikithi nabo bafethu basebenza e-office awulazi ukuthi imalini awazi ukuthi uqeda ugula kuyimalini awazi ukuthi uqeda ingozi kuyimalini noma ungalithenga ithikithi kodwa uma ungakazi usiqede isimo esenza ukuthi lo muntu adlule emhlabeni uyaqhubeka abe leso simo noma ngabe uthona wamkhuluma uma wami kamasese ngimnikelele kanje ngo-2020 nge-lockdown akade ekhuluma ngayo uMshumayeli ngiyafika imbenge ephethe uMshumayeli uZimande lokho nalapha ekhaya nganikela sakuyiphonsa imali ngathi kusuka namhlanje ngoba ngicebile nakuShembe awazi uzuvele kwangumhla ka-10 October ngomhla ka-17 October wafika umama ngingakaze ngimbone wathi mntanami uyazi into edala ngingaveli uwena ngathi cha ngazi wathi mntana mntedala ngingaveli uke uzwene ethi uShembe ebandleni lakhe kunentethelelo ngathi zikhona ziningi wathi ezwini kaShembe ziningi wayesathi mntanami into engifuna ungenzele yona ngifuna ungihambele ungene ekhaya uyongixelela intethelelo komalume wami ethi komalume wami esho kubo ngithi mama wenzani uthi uyongixelela intethelelo ukuthi ngaqhuzuka ngithi mawami ubaba wami wageza umuzi wakini wakhokhela mina ngaphelele kawuthi yebo ubaba wakhe akanalo icala ngaye imino necala yonke intombazane esontayo engasonti eyaphuma ngomnyango iyakuba mfana noma emfaneni yakuyisikhuzukile uShembe uma ekhuluma ngentethelelo usuke ekhuluma ngomuntu okhipha imbuzi egcela kuwo wathi bazali bami ngizocela ngizozendlala ngakhuzuka kodwa ayikhiphi leyo mbuzi emalini yakhe ayithole ngokuthi yayibona leyo ndaba uma wami-ke ngase ngigodwa ngekhaya ngafika ekhaya uma ngifika lapha e-Highplace ngwagwathaza-ke mina uma ngifika khona ngagwathaza ngafika imbuzi kubizwa 3,000 ngakhuluma esibani sembuzi ngathi ma ubungafuni ngikwenze lo msebenzi ngiyayeka ngasho wayesethi kwavele ngakhokhela umfana nje legoli ngamenzele ama-RP5 nama-RP6 akhe ekhampani yakho wakhokha nje waqeda ngeke ngiqhubeke nalo ukuthi yini leyo uthe mefika esemkhokhelile ngathola imbuzi eziwu-3 ngayiswapha ziwu-3 ngafika kumalume wami ngafika ngacelela uma intethelelo ngembuzi yokuqala eyesibili ngamnikeza isithebe eyesithathu ngamnikeza abakomalume sebeyafika abakomalume bathi mzukulu siyabonga salokhu sahambe emhlabeni besingakaze sidle into esithengele wena ngoba uzalwa ingane esayiduba kungenzeka nazo izinto uyazenza komalume wakho kodwa yilungu
umuntu mayefika kushembe ushembe ethi yena uma ngabe umtshela ukuthi awubiza esibongweni esithile musa wena ukuthi ushembe mekutshela into ethile bese uyenza usiko wayephilisa wena singaphatha amakhanda sonke la ushembe afika athi kumshumayeli abahambe awuthatha amanzi abusisiwe athi komunye awukwenza okunye kuchaza ukuthi indlela esiphiliswa ngazo ayifani nawe uma uyakushembe uyobika usizi lwakho abesekuthethenza njani musa umutshela ibandla uthi bekuwusiko oluthi akulona usiko bephiliswa wena nkosini ngizwe Agubachazwa ngekhethe inkosi enkulu ngiyazizulu okuqine osesezulwini umntwana omncane umathamsanqa olindo ukuthi awasweli ithempeli lakhe kusevuna izitha phesheya kwathukela umshumayeli uMasinga ngizinze inkosi ePitoli ethempeli lasosindisweni eGauteng baba amen Nkosi amakhosi ngizobonga shembe imisebenzi yakho imele inkosi uNkulunkulu uNkulunkulu Nkosi ngafika kuwe baba u-2011 October kungafundeki inkosi kade ngidrope out enyuvesi ngisabathe ngiyafunda amabhami test ngelale kwenza yonke into ngelale ngase ngifika kuwe yazizulu ngacela Nkosi ukufunda ngacela Nkosi ukuba uwenzele konke Nkosi amakhosi engangikhala ngakho baba nomsebenzi Nkosi amakhosi nangempela ngonyaka olandelayo wangipha Nkosi isibuzo sokufunda waze wafika Nkosi khona futhi enyuvesi ngacela Nkosi ngathi shembe ngicela baba ukusebenza kuyo enyuvesi eTUT le Nkosi ongiphe kuyo ukuba ngifunde kuyona namhlanje Nkosi umntwana omncane kangaka ngilecture khona Nkosi ngifundisa othisha ufundisa umsebenzi wakho ngiyazizula amen Nkosi amakhosi ngibabaza igama lakho shembe kuthe Nkosi amakhosi ngawo unyaka 2013 sibuya 23 bantwana benkosi siwenzele esikoleni ethempelini osindisweni kunesikoleni siwenzela ku-23 kuthe nje sesewuvala 23 yesuku sathi basivalisawo basukuba namadoda asebesebona ithuba lokuthi isango lesikole livulekile azongena athathe amakhompyutha nani nani sasesivala sasesihamba basebecasuka basebesithuka ngey'hlamba kuba besihamba nabo kukhona abafake amabheshi basebekhuluma abantu bathi bona abantu benzala lesuku obesisihlabene la benzala lesuku babona sifaka amabheshi basebethi hayi yaloya yini naleyo bayifakile nisonta kanjani ngingagqokile bakhuluma abantu bakhuluma wasethi omunye hayi asibashaya awusathi siyabona indoda yasesikhiphisana sasesihamba yabona abantu bancane hamba nomuntu omdala alikwazi ukubaleka nibe enkozweni niye nilindele lo muntu omdala ukuthi uzokwenza njani ngoba phela sasesihamba abantwana benkosi kuthe yasigijima le ndoda yeza ngejuba yasishaya intambo yokuqala isila eduze sathi shama yazizulu sagijima aywandaza amabheshi sagijima sathi masigijima kunjani ishaya intambo yesibili sasibemeza leli gama elikhulu kangaka intambo bangale yayidlula la emva kwendlebe ngaqhubeka ngawo abantwana benkosi khona lapho awona esikhotheni yasisondela le ndoda yathi ngimbonile ungelela yasidlova
shembe yasizwa yasizawo nami yathi shaka ngathi shaka yazezulu ayamadulta yasingibamba lento yakudonsa yasiyaphakamisa ingibambela ngebhande yaphinda futhi yasibekela isibhamu ngathi shaka yazezulu asangadubulisa yasiyehlisa umoya yathi lendoda kanti lenzani la ngathi ngifika umlilo wakho yazezulu ngathi sikhona ushamba uNkulunkulu ophilayo yathi shembe yini khona lokho ngathi shembe uNkulunkulu okhonza abantu afana noJesu yathi lendoda yasindangala ngoba sajubula lesibhamu kathathu yathi hayi hamba sithe masifika mamphumela ngobabeleni obesasenabo 23 sebengilindile bathi awujubuleka babe ngakhona balelo babebonile intambo zisha bathi wathomini hayi hambe sashisa igasalayisi kodwa kangajubulanga balelo mayibonkosi kosebakosi sekutela phansi babakuthe ngonyaka 2009 kosi sinaphana ongoye sicelile abafundisi ukuba bezosilulela ngezwi lakho wafika umfundisi uNgidi nabanye kosamakhosi kuthe ekseni sasimphakazela ubumfundisi sasihlala naye nje sibuza ukuthi umfundisi wenkosi yini kanti izinto zingenzeki ebandleni yini kanti kwakheki izinto nje ayakenzeka lendlela esibona ngathi nabantwana abancane uthi umfundisi hayi inkosi yaZulu ngo1980 ngama-80s yathi kulomuntu osefeni nobona ingelo zingamehlo noshayisa nazo ngamehlo uthi ababekhona baphuza ingqondo bathambeni yathi no hayi manje yathi okwamanje kusenamaphekula engaphuma nawo emzini nasephakameni ngeza nawo la yathi kunenkosi enamandla esazofika ebushebe emva kwami wathi leyo nkosi leyo iyothi masifeli noyibona ukuthi iyokwakha imizi ngeminyaka emncane nje iminyaka emihlanu iyokwakha imizi emkhulu ivuze nemizi emkhulu ngothi nabashaka singakazi sizenze uthi leyo nkosi leyo leyo inesihlumo esikhulu esingaphezu ngisho wami esifana nesami mhla ngiphuma emzini wasephakameni ngihlunga amakhuba namabele uthi leyo nkosi leyo isihlumo sayo sobe sisikhulu ngoba siyothatha iminyaka engaphezu kwe10 kosamakhosi uNkulunkulu yakubangibona omkhulu nkosi oba sizobakhulisa ngezwi lakho uNkulunkulu wasezulwini umkhulu wodina uganiselwa inkosi ilanga yathi ngiyaqina nawe mfowamsweni ngoba amaNazaretha mangumkhethela lo uvele angisola thawu baba wakhethela umuntu onje mina bengizokhetha onje kosamakhosi ngiyabonga sisengizwi lami Siyabonga uphakazayo umnandi lokuhle siphiwe inhlayisi ukuthi inkosi izobusisa. Sizoba inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu amashumi nesithupha 586 sizocela inkosana ulihle okazawe wasemzini wayasola sebele inkosi Moses. Amen. Inkosi Moses